Adap ki mekardam kato vela so YouTube channel long kilangarat tu ana fans tami lapen pini nali to fan la so video long na ki 1p mate na githan ponji la bangki koson si ilitum PMAYG mate hem so la akimi beneficiary list kilang ponjima la so prak si pini nali to fan la so video long than pachini ponikpo jong sinali tum la so YouTube channel na da subscribe kilang pudi subscribe ikon lapen videos tame liking si pikon takte non apor padam dipin pen PMAYG list akimi koson si kilang ningchima la so process le chethan pononang tangte non chethan pononang PMAYG mate hemso akimi list koson si kilang ponengchima la so process lapen penangan a district along mate area long bangke non beneficiary list akimi paklang ponigelo labang so beneficiary list labang ke kiram tanghot la penangan survey side government hin pen claim pono la se hola so survey ahem so ali si nona bangke nang kile tulo la penangan a district penangan area long bangke nang le gelo la sinali tum areas tami nang le elo manang le lang ma la so a process nali tum online pen tami chilang ponik melo nili nali tum fan a process nang than pechini ponik po la so video nali tum kijut an lang pon ikon number 1 nali tum ke claim nang ji labang ke la so video description along stami link long exi kali pulte la nang litum la step 1 tek long ji pmayg.dord.gov.in la so website long dam nang po la so website long dam lo pulte step 2 la bangke nang litum step 2 la bangke nang litum ladak la screen long tek ponlong son tek ponlong ikpo mate Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin laso official website chingpu ponikpo laso website along Awas sop tok doji la Awas sop along bernang po lapen step 3 la bangke ilitum Awas sop along berpon ikdet penafi ilitum puthot ke bertu nangji la bangke report podim ilitum bernang po report along ilitum berlo pulo tangte step 4 la bangke dak social audit reports putek longji la kecheng si nang litum la sodim si ber nang po social audit reports along ber pon iglo pulte step 5 la bangke putha dak chingpu pon to ikpo beneficiary details for verification pu ketom nang litum ber nang po ladak ber pon igdet penafi step 6 la bangke beneficiary details for verification pula sona chiklang ikpo kecheng si la state bangke select nang po state already select tang doi Assam po lapen ilitum ladak pen district select ponang po district jong si select pon ik elo pulo tangte block office ilitum select nang po block office select tang elo pulo tangte gram panchayat do pulo tangte da gram panchayat amena chiklang ikpo awi pulote and on no po option doji gas option nombiar nang po lapen gram panchayat jang si fill up pon ikelo te ilitum dakpen village amen labangke chongwai ponang po lapen kulobus arong alis sikilang zima na litum hala so arong amen along bernang po lapen hai fill up tang adlo pro tang te la submit putok teklong zi la submit adim ilitum bernang po submit along berpon ikdet penavi putot step 7 labangke beneficiary details for verification sondak na chiklang ikpo lapen ladak example name of beneficiaries to po father lapen husband amen po registration a number ladak teklong ikpo jongsi ilitum amen do pulo tangte lapen laso registration number ilitum copy ik denang po kalte nani tok ik denang po tok det penapi puthot ilitum ladak pen mate la registration number direct berlo pulo tangte ilitum IAY mate PMAYG beneficiary la registration number penstame mo phit la bangke ilitum chelang pon igmelo details mate status non ko anang lingsi kedam boma la bangke Silason datana nitum stami hemi nilun pen PMAYG new beneficiary list labang ke nanitum lang pon ikmelo step 2 diakta nili putana than pachini pon ikko step 1 nanitum so video de comment box long link long exi lo so link long ber nang pon lapen step 2 labang ke lo so link long ber ikdat lo pulo tangte mobile screen long mate nanitum mobile screen long sun ardanang klang ikpo dang nang klang ikdet pen la awas so long ber nang po awas so long ber
lo bro tang te step 3 labang ke report po option nang klang ingzi la so report option number nang po step 4 labang ke report along ber pon ingdate social audit report po ke tok thek long zi la so dim ber nang po step 5 labang ke social audit report along pon that beneficiary details for verification protect ke tok technology la so dim bernang po la pen step 6 la bangke beneficiary details for verification along pon igdet benefit dag state district block la pen gram panchayat village la men dag select nang po la pen la select hai lopte elitum submit nang po la pen step 7 la bangke elitum da beneficiary list la bangke klang ek po la pen so beneficiary list non ka anang deng si ke dam boma a process laing pulte dangte na elitum registration number copy ko kalte dag amen doji amen along ber lopul tangte details la bangke elitum celang pon ikme po la sonlo beneficiary list kilang nangchi a process la bangke nasi la son video mate la son update na litum kilang long wer je pan so video di actor so YouTube channel na litum subscribe go laben video na litum share go karbing no aras dam ne palaik nang laben pechini nang nasi pinia video long bangkel aneng ton ponik nang domi thakmi kadu kawi karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ra do ana fans tabe nilin pen kardom